Mas o objetivo ida hodi identifica jovens ser bemak ia capacidade não qualificado ia área oi-oi. Lá os de área de educação, saúde, turismo, mas vemos ia área sira sel-selo. Tang ida ne, ia episódio hoje insight ia ona itaninya guest smart people ne bemaka expert ia area ekonomi niya. Smart people sira ia uma curiosa karhaten sema kania. So let's welcome Dr. Alex Souza. Olá, doutor. Dia kalay, sing dia hal favortur. So smart people, Dr. Alex Souza hanesang expert iha area ekonomi niya. No iha minuto balon tirmai, itanya smart people Dr. Alex Souza se fahima ita niya conhecimento balon ba ami hane hotu nomos smart people sirahi uma. Tangne antes atu conhece liutang nomos hatene liutang kono basaida ma ekonomia ma ita conhece lai semak Dr. Alex Souza neras. So let's check out his profile. Smart people, honaran Dr. Alexandre de Souza Guterres, prefere até mabolo Alexandre, hanesan decano no docente senior ia Faculdade de Economia e a Universidade da Paz. Niamos, saya nesan docente no hanor estudante sira ba programa mestrado ia Instituto Superior Cristal, Institute of Business no Universidade Oriental Timor-Leste. Além dele, niamos hanesang escritor ba livro akademiku hamutuk neng. No livro hirakne halai liuba area turismo, no ekonomia, ba desenvolvimento pesquisador akademiku. Além de saya hanesan docente, niamos saya hanesan atleta nasional Timor-Leste ia tinan rihun rua ida to tinan rihun rua nen. Saya mos hanesan kompositor no kantor Timor-Leste honarang Aldex. Nia completa nia doutoramento husi Universidade Pajajaran Bandung, hahu husi tinan rihun rua sanulo resin rua, nora mata ia tinan rihun rua sanulo resin hitum. Iha nia estudos doutoramento na fating iha area ekonomia, concentra liuba promoção turismo. No mestrado, iha area ekonomia, mebe concentra liuba promoção transação husi Universidade Veteran Yogyakarta, iha tinan rihun rua nen, nora mata ia tinan rihun rua walu. No nia licenciatura iha area ekonomia, husi Universidade da Paz, iha tinan rihun rua ida, nora mata iha tinan rihun rua hat. Ida nemak Dr. Alex Souza niya profile, hawanuin katak no hafiar katak, smart people sirahi uma aumenta curioso, hakar hatene saida maka Dr. Alex Souza aprende husi niya experiencia estudo niya. Tangne mai ita diretamente o di dada lia klien lutang konaba saida maka Dr. Alex Souza aprende rasi. So, então, Dr. Alex Souza bele share itu ho smart people sira kona ba ita botin niya background estudo si primeiro até ba iha universidade niya halu sama bele iha hanoing atu hili area ida ekonomia nerasi. Kadiak obrigado ba oportunidade lalu hatu hanya loron diak ba host ba ouvintes zemen ne bede ya 6 kali Timor-Leste. Kan so introduction hanya profile how primeiro la iha inisiativo ida at foti student iha ekonomia mais tamba primeiro how halai luba iha kedokteran babe tamba orang tua etc ladung tabe sekolah ne dok lebe hula bele foti dane Profesor Lucas almarhum ona nebe maka for motivação idane primeiro ba escola det anasang isi waktu det mabe to iha klaran começa iha motivação dia kosi prof akhirnya belhalora mata tahun ini estudo iha area ekonomi dia mabe primeiro la iha plano mabe to iha klaran sinte kata importância hosi atividade ekonomi ne li hosi informação no docente terfo termasuk almarhum Profesor Lucas akhirnya aku bele saya nesang ema licenciatura ya ekonomi nomos S1 hal hutu ya Universidade da Paz saya hau serviço tia ya INZB hutu tia dane sekitar 2 tahun
hau foti falaun S2 iha Universitas Veteran Yogyakarta UPN iha area ekonomi dan bisnis, ada S1 mas ekonomi dan bisnis. Depois hutu tirane hau fila falmai mengabdi iha Unpas, saya na satu sente iha oportunidade hetan beasiswa husi educação Timor Leste nia hau arranca fila fali bafoti haunya doutoramento iha Universitas Pajajaran Bandung iha na fating iha area ekonomi dan bisnis mai be halai spesialidade ini bali iha turismo. Então, interessante teves ver hatene essa experiência usi primeiro, também na amal contra então, lá aceita a decisão primeiro, mas no fim aceita do mais economia então. Karek desafios primeiro, Dr. Bele share itu nessa tambah usi na amal tu sai fator importante, do suporta, mas depois mas foi suporta né o insa usi desafios né doutor atu overcome ka hasoro challenge dan negasi. Ita tu halo aktividade do ita tu halo buat idana tengki itania hakara kita negócio bebe. Claro. Orang tua mo sai parte idana be maka persija ita hari itu tambah sirama emana be sensitivo bisikli ho ita. Primeiro né iha futi studi dari ekonomi ne alsa halimar dit la nyaman hena ba. Nyaman ne illa halai do iha kedokteran. Mas soy tempo, soy material, soy financeiro, iha processo aprendizagem, iha área economia, to iha claran semester 6, tujuh foi sinti. E di sekolah limarnya saya fale, area ne hututun importância, mas depende fale ba ita ema ida na bema tu il processo ne ita kar iha qualidade ita tem que fokus ba estudo na bema kita fote. Ida ne mas motivação mai Jose almarhum Profesor Lucas, hudi dane hau la nyaman hau falu nyaman no bele saya nessa doutor ekonomi. Agora. Então, nessa journey ida estudunya, tau si la gosta tau sai gosta dia. Então, além de ida na barra nessa hingkari la sal doutor menciona dia usi Timor, ba escola fali na São Selo, Indonésia. Ansanuder estudante na bama idade se jovem tebes. Desafio saída nudar estudante dah soru iha na São Fong ida. Husi fating ida ba fatin selo ne saya na sumbuat fomba ema ida na bema ka tuir prosesu ida ne desafio mos otomatis ni hasoro na ba. Primeiro iha S2 desafio prosesu estudonya pasti. Ne pasti ada desafio tasore ema fong, tasore ema nia lingua ne bema diferença, ema ne kultura ne bema diferença. Mas be tambah iha Jogja ne S2 ne ladung susar ita bela adapta lalais tambah ema nia karakteristik ne mas karena sira iha Jawa ne iha Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Sira parte bahaya Jogja banene ema sifat-sifat ne bema husi parte ita bagian timur bela lalais adapta lalais no karakternya bela menyambung na ba. Maybe bafalia S3 ne mak tama iha kultura da Sunda iha Bandung ne susar tebes. Iha oen manis iha kotuk unseluk sirnia budaya lau satete masunda sira mais karakteristiknya hanya sana. Ne susar lali tambah ita mayu parte bagian timur ne iha diferensa los dari maksir halo. Maybe idane desafio dan bema ka mau tidak mau tingkah suruh. Maybe prosesurnya tambah itane karakter etika na bema ka husu malaram fo lori dane atau iha foto doutoramento akhirnya ho karakter etika na bema dia akhirnya mau tutup balisimu haumos saya helafatin saya nasang jovem dan bema ajuda sira barat lini sernya aktividade tokania aktividade batbarak iha bairu dan bema hau hela iha cicadas Bandung na bana hau foto aktividade to agora amisia iha konektivitas depois setiap kegiatan iha informasi selalu share to agora hau bamahela iha Bandung be desafio ne maksudnya kultura na bema lahanesan no karakteristik ema Timor ho Sundane diferensa los nebe tapi di usia proses beberapa tahun ini ba hau hampir sekitar 6 tahun di sekolah nebe hakirik buku bacanya to hampir 8 tahun lebih jadi saya hanya Sunda mos ya naba ho karakter bebe mak
haulori akhirnya hamu tu kalau Sunda sira akhirnya karakternya hamu tu no desafio na bemak primeiro iya agora saya fale ke buku dan bemak Indonesia kan penuh dengan ilmu, penuh dengan saya conhecimento bagaimana kultura sehingga ya saya ilmu dan luar biasa no how bele usa idanemos baia haunia carreira acadêmica. Cara que eu capta então se doutor na explicação, né, doutor consegue mencionar kata iha tempo livre mos iha toca música sana então bele nya nesse interessante mos ba fiar ba smart people serius sakar haten litang saida maka iha tempo livre durante a escola tinang naruk teteus tinang ne atau tinang walu wah kereknya. Saya maka doutor normalmente hal hanisang hobi ida e tempo livre. Ya momento na ba? Sim. To agora karik selau hela. Processo hanis ema estudante de doutoramento né laos buat tidak fácil susah lah limar. No ema tertentu det bele liu su processo da dai. Fokus ia doutoramento o processo ini processo aprendizagem de mesma susar tambah mai ho si início né how hanesang emane vai art gosta canta gosta toca vamos atleta taekwondo nacional Timor Leste né atleta SEA Games depois ia vamos atividade barak de memang halo ya dili né akhirnya bato henapa prosesu na memang susah lah lebar estudo iha waktu luang harus selalu luangkan haunia tempo ne ba iha aktividade arte hanesan toka iha cafe toka iha bairros setiap 17 Agustus harus saya salah satu jovem ya bairro na bawah ya Bandung ne mewakili sira kanta depois desporto futsal bacane bebe taekwondo hamo sanori nga atleta junior iha Bandung nia iha forum taekwondo Bandung nia saya nes atleta pertama saya nes atleta tapi muda saya pelatih iha napa karfating treino hira napa nebe proseso aprendizagem susar demais unan sabe nene lo jet lag demais sau isi ho toka isi ho taekwondo isi ho concerto bacana nebe desafio dan nebe hawa soru ya proseso estudo bele lao dia tambah ya ihamos aktivitas selu nebe bele takatia susar nebe maka hawa soru ya proseso aprendizagem. Jadi havele conclui kata maske jornada ni susah bebe sempre itani hobi ne maka bele halo kaman ituan jornada ne. Oke, smart people, hal sente smart people sira hi aumento curioso liutang hakara katene kona ba Dr. Alex Souza ninia experiência ninia hobby bebe kita laran tridi turma ita se acompanha lá animação nebe mak fura tetebes nebe mak sei apresenta usi ita ninia special guest ita ninia Dr. Alex Souza Rastik so turma ita se acompanha mutuk animação si Dr. Alex Souza nebe mak sei anima ita ho música fura tetebes.
kau para sempre. How senti makau dian. How akarak hamu tu kau para sempre. How hajomi how istimewa how kuidatu tirangnya raja undumi. How hajomi how istimewa how kuidatu tirangnya raja undumi. How sila husiko how sei besiko how sei asegura how idadit, neon idadit, larang idadit, tong mati. How hajomi how istimewa how kuidatu tirangnya raja undumi. How hajomi how istimewa how kuidatu tirangnya raja undumi. Loren Diak, beto bolsira nebe precisa hala promoção, beto bolsira neo produto. Hanesan, empresa, use companhia profile, cobertura, beto bolsira neo atividade, vídeo documentação, features, talk show, filme badak, ou a cara kata aviso, no passa informação quando ba, pansasan, rai, uma, careta, no produto será selectado. Bela contacto, meu número telemóvel, li use departamento comercial. Tolo tolo ida ida hat ida ou hitualu neng ida ida o ida dala tolo no hitu hat rua tolo ida o ida dala hat. Belamos kontaktu liusi email honaran agustinya.jesus@gmtv.tl. Amissimo e tobote pedido husikik tobot. GMN parceiro ba sucesso. Hi smart people, welcome back to Insight Sharing is Fun. Nafating ho Dr. Alex Souza hene o ita kumpanya ona animação de meu furak teve susi Dr. Alex Souza. Los smart people, fun fact tidak kono ba musika ohine hakere klasik husi Dr. Alex Souza. Nebe maka ita hanesang botida karik luar biasa usalian Indonesia ya, tambah além de Dr. Alex Souza ne hanesang doutoramento em economia, mas bem talento música e consegue criar assim linha música. Então, smart people he uma ita na fating sei dadalia diutang ho Dr. Alex Souza kona ba area ekonomi ninyang rasik. So, tirmai ita sei rona claro liutang karik Dr. Alex Souza bele konta tang tambah sama kita buat hakarak aprende area ekonomi dan ini nih benefício nih. Depois de aprender nih benefício saída maka pessoalmente Dr. Alex Souza heta musi estudo ekonomia ne rasik. Hanesang background na bemo ita kuliah ona ciência na bemo kono ba ekonomi ne ciência da bema bele valoriza emania mos no necessidade de aquilo né scope da geral da bema precisa tenga tele estudo iha area ekonomia ne kata ita estudo lalau kona ba hanusa emania necessidade ne bele ita atingi lihusi maneira saida iha ninia ciência de larang ninia konsep tu kata ekonomia bele halo bele fator na bema bele atingi emania necessidade ne bema kia makanesan halai lubaya ita tu jere osar ita tu jere produto ita tu jere financeiro ita tu jere empreendedorismo etc. Idane sai ciência idane bem memang ema hotu precisa liliu ita emane iha necessidade atau atingi liu sera atividade ekonomi na bem hos importância da bem hos inte kata
ciência da economia mo sai ciência da nabemak importância selain ciência selu que bemak iha wilayah ida o iha nação ida nia tem que precisa ta nação da atulau ba oin man atu ni moris ni dia klu ni precisa ciência da bolo ciência ekonomi Karik hanes ohin Dr. Dehan may datumuris dia precisa ekonomi da bemaka dia. Idane mak hawareo tu karik la sala agora Dr. Alex hanes sang decano e Universidade da Paz. Saida maka itavot koko atu faheba itavot serania itavot ni estudante sira liusi itavot ni estudo parte ekonomia nerasi. Kemudian, tafut in general itu, tapi kita kuliah kalau konsep ciência ekonomi ni ane barak lah limar. Hanya saya fakultas ekonomi Unpas ni ya, ita ia konsentrasi hat, ia gestão, ia bankaria, ia contabilidade, ia mos empreendedorismo. Konsentrasi hatnya saya indikator na memang ekonomi ni larang dan memang precisa recursos ira tem que atene tem que nini habilidade kona ba fator hatne para bele halo aktividade iha nini moris ne bele dia kli liusi konsentrasi hat memang kat yang hau dia saya dapat precisa ada satu sente saya dapat precisa foba itu estudante ya udah primeiro habilidade na bema kau hetat colega selu doutoramento ser na bema que faculdade de economia hetat ami expressa fila fale liu maneira bolo nessa pacote disiplina ia docente né ita tem que pacote disiplina dari pacote disiplina sertifikasi dosennya depois kita aplica ba ita estudante sera né regra na bema educação in geral ia mundo né ia termasuk ia Asia no Timor Leste liu si pacote disiplina ami queria saída kami hetan liu si konseptu depois ami faham informasi userne liu si pacote disiplina baia estudante sera informação o scope de bema ka hau pessoal foba hau estudante sira atu sai ema ekonomi da diagne tem que inovação no criativo ni exemplo ni na habilidade ya ni licenciatura mas bem ni pona la ema dan bema inovação ho criativo desempenho no bema ni iha makanya sanedet biasa-biasa saja tapi kalau ni aumenta inovação ni aumenta criativo no bema ni iha resultado do serviço no bema ni halo ne unik dan diferença ho emasel selu lebe sai ekonomi dia tem inovasi tem que inovação ho kreatif tema selalu hau fo bahun estudante sira para bele la bele hatte matenek lah ia kreativo inovativo la bele desempenho ne emo tutu bele halo bebe tem que unik no nia bele atingi la lais problema saída na memang ya sekeliling ninia ninia pessoal. Okay, claro. Karik kapta suba Dr. Bele explique tu hanesang ohin Dr. yang sempre encoraja estudante jovem siratu bele la bele hanesang estuda de fokus debater mebe tem que criativo no inovativo. Então hanesang decano de mesma idade bele dian jovem aproxima essa maneira aproximação ho estudante sira método aproximação ho de bele encoraja sira ba ia dalang ida nene ou essa saída metode yang sera maka Dr. Alex usa. Aris wing hotemi kata ya dosen ida tengki ya ini pakote disiplina. Ne regra ona aturan si educação Timor nia termasuk si Unpas. Maneira na bema kau usa ihaunia prosesu aprendizagem mais estudante rua. No idanemo saya nesan skop ba faculdade ekonomi Unpas. Ia ba dosen sira pada tu halutuir. Faculdade ekonomi ni lema estuda no praktek. Estuda liu processo aprendizagem be docente foba ia estudante sila liu maneira informação conceito certa pesquisa etc. Hotu tidak ne sira mas tem que halo praktek hanesan iha proseso aprendizagem 16 kali pertemuan iha faculdade ekonomi 7 kali pertemuan ni halo tia proseso aprendizagem teoria det mabe hotu tia exame klaran tu fila fale atu 7 kali pertemuan ba iha tas ne ni tem que halo praktek liu si sersaida tem que pesquisa ni tem que halo apresentação ni tem que halo tour saiba
sociedade, depois tem que criar paper, etc, etc. Dari situ ia feedback, sira tene teori, sira mas tene ia maneira atau adapta teori sana be sira hetanona, ba ia sirnia implementação o bukti nyata ida, nebe mak mai husi proses perjalanan nebe mak ia, nebe ia ne ia hosi skop ruane hamosona inovação katak estudante de mai lausnia mai estudade bepiniamos lius informação ne bele cria plano rumah ne bele cria plataforma rumah ne bele cria makalah rumah ne bele cria proposta rumah tweets necessidade ne bemak ne ia dari situ kita belahare inovação informação ne bemak full aus de raidit mabe ni halo inovação vali ba informação ne beno liu paper liu pesquisa liu buku rumah etc etc. No, pada saat ni proses utama inovação ni mesti created dia saya sesuatu hal yang menarik. Tapi ni hal itu resultado dia memang ihalaran la iha bumbu dan memang menarik ema dan ini problema itu dan memang perlu kreativitas. Jadi lema itu ambil loyo no akhirnya bele fo benefício da dia a minha estudante será lihosi sira barak memang hal itu serni estudo ia balon local usaha mesa balon memang ba serviço ya governo balon ya privado e organização non governmental balon tapi balon mus kria dulu ini usaha kecil usaha mikro nebe mak sira halo tambah bazia ba estudo saya mak sira hetan ya prosesu aprendizagem ya universidade. Essa hoje o Dr. Alex na explicação né buat detalhe e a economia rasik ninia papel importante terteus e a educação. Então ter Dr. Alex minha observação durante ini anesang liliu si hanori matéria economia rasik e a Universidade da Paz kari contribuição saída maka economia liu si matéria econômica área economia fo liu ba iha área educação nia impacto liu bele área concreto iha Universidade da Paz rasik. Zera benefício nebe mak iha liu si prosesu nebe mak iha katak liu si habilidade nebe mak amifo ansa docente fo baya estudante sira selain sira iha habilidade iha ciência economia ia concentração hata memang hasil yang explica ona sira mas iha hasil yang de inovação implementa fali informação nebe masir hetane ba emaselu bem maselu kanesa exemplo akarek proposta ou monografia né saya nessa prosesso no besar hetang iha educação laos para de basira babe sira ajuda fali sernia adik semester sira nia emane bema precisa sernia ajuda lebe impacto buat ba educação ne mereka sira bele five lá total informação do sira heta ba ia colega sira me precisa depois sira mas barak masai hanesa mai senado akhir daripada sira nia aktividade ni sira criamos organização juventude nia nebe maka barak bergerak ya aktivis balong ia area konsentrasi barakan sa saúde, economia, etc. Nebe impactnya lah osersi de teori ia licenciatura economia mabe ni impactnya sila bale eleva fali saída basira ia educação no bemak sira ia ne ba emaselo no kapasita emasane bale saída pun ini benefício no mabe Laos de ia faculdade de economia ka departamento economia rasik mabe belemos o benefício ba parte selog si. So, okay smart people, antes ita continua, dadalia bangho ita niya expert ia area ekonomi niya, may ita kompanya lai publicidade tirmaidan. Loren diak, beto bot sira nebe precisa hala promoção, beto bot sira nia produto. Hanesan, empresa, usi companhia profile, cobertura, beto bot sira nia atividade, video documentação, features, talk show, filme badak,
Ou, agora que tu aviso, não passa informação com a pansasan, rai, uma, careta, no produto será selectan. Bela contacto, meu número de telemóvel, ligue o departamento comercial. Tolo ida hat ida, ou hitualu neng ida o ida dala tolu, no hitu hat, rua tolu, ida o ida dala hat. Belamos contacto, liusi email honaran agustinha.jesus@gmtv.tl. Amissimo e taboti pedido, Husikik Tobot, Giamen, parceiro ba, sucesso. Hi smart people, welcome back to Insight Sharing is Fun. Oke smart people, ito na fating hane ho ito niya bainaka, ito niya special guest Dr. Alex Souza, na memak na fating ho tema ekonomiya. Antes ita continua da liatang kona ba area ida nerasik, ito sa iya fast game. Okay, so smart people hanesang normalmente ita tene fast game hane, hasa explica ito niya regras bahaya ito niya special guest Dr. Alex. So, ihane fast game ne hasa 4 perguntas, iha tempo 2 minutos niya larang. Perguntas mais ou menos iha 5 hanesang ne. Depois hasa 4 opção. Karik opção bela hili ida husi, perguntas nebe hasa 4. Ou belemos perguntas bada kodi defini buat rumah. Neve, depois karik pergunta serna ita passa ti sia tempo ita se fila mai ho di repete fali pergunta serane. So, ita tama diretamente ba iya ita niya perguntas fast game niya. Ciência tem que balanço ho saída. Ética, Dia foi ida det estudo no carreira. estudo, Saída mak sacrifício, terus, família ou colega. família, Taekwondo ka música. música. Okay, okay, smart people, ito naman ito niya fast game ho, ito niya Desculpa, special guest, desculpa, taekwondo Dr. sih. Alex Souza. So, ito na interesante yung hawres sa ato hatang taekwondo ho musika ni hanong barak ito tambah buat ruang ni quasi ato hanesa. Que may ho taekwondo ka na. Okay. Susah, mas paciência. Música. Pasensya, musika liu. So, okay, smart people, ito na maka ito niya sa sound fast game niya, tirma ita continua dadaliat ito antang ho ita niya special guest Dr. Alex Souza hane kono ba area ekonomi rasi. Wah, ita dia buat bara kona bara zang tambah sahili ekonomia, nomos ekonomia ni siensia rasi aplikasaung teoria buat serne hotu. Então, tirmai hausente tirhau ni haremos smart people serimos curioso hakar hatene Dr. Alex Souza niya observasaung rasi kono ba ita niya fenomena ekonomi iharai timor ni larang ni oinsa tuir ita buat ni observasaung. Oke dia. Tuir fontes dabe maka kalhare haweta le kadak tingkat perekonomian Timor Leste untuk 2022 nia sekitar 5,2%. Tidak observasi negara. Ne setengah dari 100% dan maka yang nasawnya tingkat tinggi tingkat perekonomian ne botlah 5. Idane impacto mai si indikator ekonomi na bemak ia larangnya laula dia hanesan selesai dah itare situação ia timor nia primeiro desemprego ne bemak acontece ia timor ita bot serbelare sai fenomena ida ne bemak to agora se polemik ela depois tu fila fale investasi investasi baik secara lokal ho internasional iha wilayah khususnya ya Timorne semenus nune label fo pendapatan idan memang dia ba iha sociedade nah segundo terceiro produk lokal de sidau produk lokal khususnya produk konsumtif ne kebanyakan ita impor hosi liur sidau kria barak hosi produsen ema Timor asli ne sidau dan emang sa fenomena dan acontece nomos
itane upah minimum, upah Indonesia level upah minimum, pendapatan memang tinggi hatang individual dan memang servis ya wilayah ida, ne ita kila 5 hari Asia. Salary Mereka minimum. salary minimum. Ne kiko ida ne impacto si indikator ekonomi ni ya. Ne memang husi upah ne boleh menunjukkan bahwa desempenho husi ekonomi dalam sawi ida ne dia hari-hari mus bayar upah minimum. Indonesia tari agora upah minimum salos. Diferença na Indonésia é a nação de memang desenvolvido. Bem Timor foi tama ba etapa processo de desenvolvimento sekitar 20 tahun, não é? Ahorita sekitar 20 tahun, né? Sim, ita 20 tahun. Sebenarnya upah minimum itu uluk 1,115, harus berubah. Ya setidaknya 20% saya bah, sehingga desenvolvimento itu hari nampak sih penerimaan upah memang individual yang wilayah dan tinggi heta. Fenomena seluk maka secara ekonomi ini saya dah home usaha kecil memang sociedade tem que criar lius investimento husi governo for loke investasi, loke kredit, liusi banco, etc. para sociedade dan maka ihan ini habilidade iha dunia usaha, dia boleh kriar mesa, dia boleh halo kredit, nune dia boleh desenvolver memoris. Tapi ia ne halo ona, hosi haure moris rasi começa iha banco sermos começa for kredit ona ba sociedade dan kakak loke usaha, ida ne se menos, iha ona mas se menos. Nune fenomena ne maka acontece ne nesang harus eu explica parte itu ande ia mos bara kenapa ida memang saya desafio bota maka campo do trabalho campo do trabalho né tuir hanu pesquisa ne memang halo ia INCT ia 2021 até kata desemprego ne memang acontece ia Timor ne ia fator ne memang duduk desemprego ne sai ne tambah saída tambah ia fator primeiro mas memang sai desemprego ia nação dan mas memang nia tamat usi SMA nia lanjut universidade halima di uma idane termasuk desemprego agora hotu mas universidade Ramata bebel lahetan serviço idane mas termasuk desemprego ini fator hisira na memang governo tem que criar de investasi ke for ke loke mikro usaha mikro baya masa memang sociedade memang habilidade aktividade ekonomi ini para sida berdesenvolver lihat pendapatan sudah bah mebe ida sangat krusial agora ne makore campo de trabalho ida ne sangat krusial kita buat hari agora sociedade barak hakarak saya berservisio liur sirnya possibilidade memang sira ia balong agora atrasa ela menerai depois governo mesti usaha para tu ajuda mas ia rai lara mas agora barak la serviço e daí sai fenomena boter memang governo tem que sinti ia plano na bebe tem que la lais para bela hadiah dan kalau desemprego barak lo se for dampak mas banyak inflasi ekonomi Timor. Dia karik oi hawa sa kapta itu ngusi Dr. Alex Souza ni explicação katak jovem barak no bar sociedade baru no saiba nação estrangeiro pode bele buka serviço bani andrasi então wensa senhor nia observação ba iha idane jovem sociedade sira ne memang karak ba buka mors ia nação selo necessidade emania kan tem que Indonesia Liga harus dipenuhi. Ada kebutuhan terdesak, ada kebutuhan jangka panjang, etc. Necessidade memang duduk fenomena dan agora acontece. Emalaya serviço, emalaya tahun batin. Emalaya serviço, kriminalitasnya belesai. Idane serviço buat lebih mah governo tem que hari, laos governo deh, lebih parte sociedade mos tem que halo serviço mutu para fenomena idane bele lakon. Saída mah precisa criar hosi governo. Para acontecimento idane la bele tina batina inheldet tem que menos. Primeiro, governo tem que criar investasi baik investasi lokal maupun investasi husiliur husiliur mai barak mai skala usaha besarnya ladung ida usaha skala kecilnya mak mai depois halo persaingan paling entre pengusaha lokal sira
Kedua, selain tinggi kri investasi lokal investasi kerjasama si investor lokal investor internasional, fomos oportunidade ou ajudamos investor lokal sih dan memang agora ia wadaona fobasira para bele criar campo do trabalho dan memang justo ba iha itania sociedade. Harus inti ia nama prosesnya mak saya mandek kan ba. Ketiga, banco na memang agora existe a Timor lihu serviço mútuo com o governo, belemos halo atividade kredit usaha kecil, baik sociedade ini memang ada kemampuan para tuloki usaha, para sila desenvolver ekonomi serania. Dari situ pendapatan serena serba bonus dia. Tu ir fila fali tengkimos husi parte governo, husi parte sociedade, governo halo cria ona hanes o item hira ita temene mas husi sociedade mak nila ia preparação mos para atu bele tama iha condição do governo fo nem sai problema saída uma presidência sociedade tem que ir primeiro a sociedade tem que ir capacidade dalam hal ya educação formal ou non formal. Tarik educação formal nela é problema. Mas kalau educação não formal, tem que sira tem que preparar liusi treinamento, liusi Indonesia liam bolo pelatihan sertifikasi etc para aumentar sernya habilidade harus itu sefope halona ya ni kriya tempat pelatihan baya tenaga kerja sira harus tidak nemos nesse minus lah. Nune prepara itane sociedade serne preparado para nessa situação da nebe maka agora acontece bele hapar no bele resolve la iskarik mak governo red mak usaha sociedade la bele adapta nesse problema rua-ruane tem que serviço ao mundo nune bele ha menos fenomena nebe mo entertainment ne bele tu atulakon susah nebe nia menos dari hositinan bauin na maka bele menos ya mudah-mudahan bele la iya mabe susah atau halako mabe menos na mo sai sucesso ida ba iya nasawa dalili ba iya governo na mak halawa dalili ya atu bele conclude kata atu menos fenomena ini atau halako ne custa itu bele menos bebe precisa colaboração si parte rua claro então ikusliu Dr. Alex Souza bele hato netik mensagem ba itania smart people sira uma especialmente ba itania jovem sira hane san jovem nos me jovem da nenona idade ona prepara itanan atu hasuru saida liu si saida personalidade ya tengki aso yang temena tengki emada nabaga ia inovação as tengkimos ya kreatividade da as hosi buat ruana no tengkimos buka koneksi ada sa juventude ruang lingkup ninia ransu ninia lalau loro net tengkimos buka linha idane memang belum for benefício bania lingkungannya tem que berubah label lingkungan idane mabe konektivitas ini tem que mabarak istilahnya ranso mabarak materi etc label developnya saya ambil memang kreatif inovatif skopi dan memang persiapan halo ba saya mau kembali label ini emang neliu saya liu itane esforço itania hakarak buka itania estuda itania kreativo inovativo ada di situ desenvolve ita no serviço ita paliheta ita bele criar asik serviço mesa no hala konte buat sana memang la importância nebe atau hamunu juventude ninia futuro nebe halo ba buat tembe ko bele halo la bele depende ba ema la bele he. Oke, smart people, halo buat nabi ovele halo, la vele depende det ba emaselo. Ida nema kanesang mensagem nabi fura kusi teninia special guest tohin lorang Dr. Alex Souza. So, ikusli akar conclui kata
nação ainda to desenvolve, precisa economia da nebemak estável. Tangne, nudar airing no esperança nação ida niang, mas te preparit niang ho di contribui ba ita nação do idane. Halo sitane Chris, ho equipa nebemak serviço, lahalu hato obrigado wine. Happy New Year and see you on next episode. Bye bye. Siki ami iha fatingne susar moho terus ami makhamutuk iha gala iha ami mak azuda malu no foti malu bele bele lai ho 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 bele bele lai ho 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 bele bele lai ho aminya ami izadi bele bele lai ho 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 bele bele lai ho 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 bele bele lai ho aminya ami izadi Kuluhun California aminya jalan Kuluhun California aminya bairu Kuluhun California aminya hela fatin debesla Kuluhun California aminya jalan Kuluhun California aminya bairu Kuluhun California aminya hela fatin debesla Kuluhun California debesla Kuluhun California debesla buat rumah ami sempre buka malu akses malu mas sempre comprende malu for idea buka solução no resolve hamutu bele bele lai ho 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 bele bele lai ho 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 bele bele lai ho kami bele bele lai ho 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 bele bele lai ho 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 bele bele lai ho nema kami Kuluhun California aminya jalan Kuluhun California aminya bairu Kuluhun California aminya hela fatin debesla Kuluhun California aminya jalan Kuluhun California aminya bairu Kuluhun California aminya hela fatin debesla Kuluhun California debesla Kuluhun California debesla Kuluhun California aminya jalan Kuluhun California aminya bairu Kuluhun California aminya hela fatin debesla Kuluhun California aminya jalan Kuluhun California aminya bairu Kuluhun California aminya hela fatin debesla Kuluhun California debesla